Amen. Naimbag nga rabi yung kakabsat. Praise the Lord. Good evening to everyone. Of course, una po sa ating mahal na Senior Pastor, Pastor Provi. Amen. Palakpakan natin mga kapatid. Also to our beloved Patriarch, Pastor June. Amen. Sa ating mga kapastoran, preachers, members at lahat ng mga bisita natin joining tonight. Welcome to our prayer meeting service. Tumayo po tayong lahat and may we give our praise and thanksgiving to God. Let us sing our first song, Count Your Blessings. Name them one by one. Amen. Praise the Lord. Let's start from the first verse now. When upon life's billows you are tempest-tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Read it out on the second. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings every doubt. Amen. You will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Think that, Amen. Being old, your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Last verse now. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Let's continue to thank God so much to thank Him for. Amen. Let's start from the first verse now. When I look around and see the good things it does for me, I know I'm unworthy of them all. But His blessings, He freely gives, I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. And now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Last verse now. And sometimes while on this way I kneel and I stop and say thank you, Lord, for all you've done for me. And one day I'll reach with heaven shore
so much to thank Him for. Ready now, chorus. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Let's sing our last song, Salamat Aking Panginoon. Amen. Let's start from the chorus now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking ialay. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay, at nung ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat sa dakila mong pagmamahal. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking ialay. Ika'y mahalin ang buong pusong paglilingkuran. Let's sing the last verse now. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay. Pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. Maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking ialay. Ika'y mahalin ng buong puso. Let's sing the last verse one more time. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Louder now. Buhay ko'y sa iyong aking ialay. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. What a wonderful scene. Praise the Lord. Let's all remain standing and let us have our Bible reading and opening prayer. Good evening, Pastor John, Ma'am Cora, our Senior Pastor, Pastor Proby, Ma'am Kay, our Residence Pastor, Pastor Proby, Ma'am Bena, Pastor Dennis, and Ma'am Sheena. To our Preacher, Coordinator, ken kadakay amin kakabsat, na imbag nga malim tayo amin. Dawatag mga rod kakabsat nga alaan tayo, di kiti Biblia tayo, ket magipaglukib kayo kanyak ijay Philippians chapter 4, verse 4 to 9. Ijay Ilocano kakabsat. Ket kastoy ti kunana, verse 4, number 1324 kakabsat. Ket kastoy ti kunana, agragu kayo iti apo iti kankanayon, ken ibagak manen agragu kayo. Maamuan kuma dagiti iso amin at tao, ti kinamanag parbeng yo, ti apo at tuyen. 6. Di kayo madanagan, iti uray anya,
nudeket dagiti iso amin, baben iti kararag, kinarararaw, agraman, panagyaman, may pakammo kuma, dagiti daw-dawat yo iti Diyos. 7. Ket tital na ti Diyos, labsan na ti amin, apan nakaawat, aywanan nanto, dagiti puspuso yo, ken dagiti panunot yo, ken Kristo Jesus. 8. Kamaudyanan na kakabsat, anyaman abanbanag, anapudno, anyaman abanbanag anadayaw, anyaman abanbanag analinteg, anyaman abanbanag anadalus, anyaman abanbanag makaiayo, anyaman abanbanag anaimbag, tidamagda no adda anyaman a kinasingpet, kenno adda anyaman a kinadayaw, panunutin nyo dagitoy abanbanag. 9. Dagiti banbanag inadalyo ken inawatyo ken nangegyo ken nakitayo kanyak aramiden nyo ida ket ti Diyos tital na addanto kada kayo. Madaydayaw kakabsat tinaibasa nga sasao ti Apo ket dawatek nga ron nga agdumog tayo tapnoin tayo iti panagkararag. Bendito ken managayat ken managparabor a Diyos. Thank you manen tikired pigsa ken salunat nga inka manen inpaay kada kami iti daytoy nga nagmalem o Apo. Dawatek nga rod o Ama nga pakawanem nga rod dikiti basol ken pagkurkurangan mi ken ka o Apo. Pagyamanan mi dikiti bilin mo kada kami o Apo nga saan kami nga madanagan uray anya. Babaen ti kararag ken araraw mi ken ka o Apo. Ket aywanam ken salaknibam ti Senyor Pastor mi ti saan nga matukod nga panagayat na ken ka o Apo. Uray pa ni Ma'am Kay ket salaknibam kumamet o Apo. Alawen dawatek nga rod Apo nga bendisyonam dagiti sasao nga in ka manen ipalasat ti adipen mo nga ti Senyor Pastor mi, Pastor Probe, tapno innamanen kariten ti pamati sinagtunggal maysa kada kami o Apo. Aywanam nga rod ti internet connection mi, tapno digiti kakabsat nga agbuybuya ket ma-challenge da manen digiti pamati da o Apo. Ala, dito nga rod ti nakdawaten, ti madaydayaw anagan, nga niya pumi nga Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Tatay Alex. Mabalintayon kakabsat iti agtugaw. Intayo kakabsat iti may isa kadagiti kang runaan nga paset dito'y aramid tayo itatang arabi. Iso dito'y panagkararag. Mangala tayo iti partner tayo kakabsat kat agkararag tayo nga napasnak. Santay kumalaeng nga dito'y paljapan. Dagiti dati monitor screen kakabsat no diket di utuben tayo ipapuso tayo kakabsat tapnon iti kasta no kasanot pa nagdisal na iti puso tayo digitoy nga ikararag tayo kakabsat ket dayta iti isawang dagiti bibig tayo. Iso nga kas panagkararag tayo ket makita tayo kuma ken sukimaten tayo iti pagayatan iti Apo tapnon iti kasta ket iso na iti mapadayawan. Adda dagiti prayer request kadagiti screen monitors, ngayon tayo kakabsat, iso irigiti mabalin tayo nga ikararag. Okay? So mangala tayo nga ro ti partner tayo, kat intayo nga ro daniti panagkararag.
Amen. Praise the Lord. May isa kadagiti kapintasan kan kasayatan nga banag nga mabalin tayo nga maaramid. Kadagiti padatay nga namati kakabsat kat je panang ikararag kadakwada. Kan may isa nga karagsakan nga experience ti panagbiag tayo kat di je makita je sungbat kan bunga dagi je karkararag tayo. So I hope that you did enjoy your prayer time a while ago kakabsat. Kat para kadagiti announcement kan at dumapay nga mabalin tayo nga ikararag, kan mabalin nga pakipagpasitan kakabsat. Umunay tultuloy tayo nga ikararag, deto'y madama nga Anchuk Conference, aging gana into no Biyernes kakabsat. Kat ti senior pastor tayo ni Pastor Proby, kat naka-schedule nga gi-speak into no Friday for the morning main challenge. So nga iragpintay kadagiti kararag tayo, kat no adadagiti waya tayo kakabsat, we can join the conference via Zoom, okay? Stop nun iti kasta kat mabalin tayo mat nga makita iti senior pastor tayo iti panag-preach na kakabsat. And then let us also pray and involve ourselves kan mabalin nga makipagpartisipar tayo dito SMEC Leadership Congress. Scheduled will be July 25, ije Kadaratan National High School. Deto'y katdwa nga Biyernes, ti in request deto'y school head da kakabsat. Kat isuna ti nangi request, dagijay mai-training kadakwada. Kat very kwa isuna kakabsat. Accommodating, kan very makita na dayjay patag, deto'y nga partnership tayo iti eskwela da. So ipag-pray tayo, dagiti aramaten iti apo nga agbalinto nga resource speaker during this training seminar. So that will be on July 25 into no next Friday yan after this week. Tama ba? And then into no 26, ijay Ilocos Norte Agricultural College. So into no Biyernes kakabsat 25, kitaan tayo ito, agtitinulong tayo ito, no nga mapan mangiplastar to DJ venue na dito yung kakabsat. Gita ito gaw nga mabunag, kada maiplastar DJ stage. So ipag-pray tayo kakabsat. Kano dadadigita sa gidan iti apo, iti puso na, mabalin nagpamerienda, uno anaman, just message or contact our senior pastor. Amen? So dagito yung kakabsat. Ito iti permi nga vision iti pastor tayo, producing more leaders. I hope that it will not only in the community, in the school, but also in our churches. At dadadigiti nag-birthday mo't kakabsat iti last Monday, July 14, ni Sister Kathleen Calio. Alright? Dayso na itatay, J. Taiwan. Okay? And then ni Brother Alex Tabulog of Batak Paway. Alright? And then iti Kalman, July 15, Mr. Regine Parico iti Bacara, ni Maytan Peralta ti Dingras, tapos ni Nanay Herminia Galamay ijay Lasam. And then today, July 16, birthday ni Jade Manzanillo ijay HBBC Dingras. Niya po Diyos iti mangusarpay kuma nga nabungbunga kanaus usar kadagiti bibiyagyo kakabsat. Okay? So let us also acknowledge dagiti kakadwa tayo kakabsat, kadagiti na dumaduma nga sanctuaries, outreaches, kan na dumaduma nga platform nga nakijoinan da kanya tayo. Unain tayo man dagiti sanctuaries kakabsat, ijay umuna our main sanctuary in HBBC Bacara. Alright, naimbag Arabiyo, Pastor John, Ma'am Cora, kan kastamat kada kayo dito kakabsat, Ma'am Kay. Okay. HBBC Lawag. Alright, may bagarabiyo kakabsat. Oo, at dadadigiti kakabsat ti San Nicolas. Amen, nandun po sila. Good evening to everyone. HBBC Claveria. Alright. Ayun, praise the Lord. Amen. Tuloy tayo nga ay pag-pray ti nananay nga panagimbag kan tinapinta sa salon natin Pastor Dennis.
Daisunay Tatay J. Anchok Conference. HBBC Pasukin. Amen. Praise the Lord. Alright, so our outreaches, HBBC Dingras, Sir Rohel and the brethren there. Amen. HBBC Lasam Outreach. Amen. Praise the Lord. Okay. So adadamat dagiti kagabsat siya bro joining us. Alright. We have Sister Risa Akibay of Toronto, Canada. Sister Marlene E. Lagasca. Aminda Kawili, Nanamila. And then our local viewers. Okay. Adada amin dito yung kakabsat. Jasmine Calma, Ashley Joy Calata, the Martinez family, Doc Lester Sicabu, Luis Alun Galamay, Joan Kakal, kan gagiti amin nga naka-join kanya tayo kakabsat via Zoom, YouTube, and Facebook. Na imbag garabiyo amin kakabsat. Continue to join us and may the Lord bless your heart and soul as you keep on watching and being with us with our prayer meeting service. Tumagdar tayo amin kagabsat as we welcome one another. Kantahin tayo dijay welcome song tayo kagabsat. Thank you, Pastor Bear. Let's all stand. Let's say welcome to the family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on the lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Let's go round. So welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Let's remain standing. Let us sing the song, Born to win. Let's start from the first verse. Now, born in the world of sin, hopelessly lost, no peace within, searching for love in a world of hate, no way I could win. Then the Savior came my way, He turned my darkness into day, and on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end, praise His name,
Amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat and let us sing the song Amazing Grace. Ready on the first now. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. The lonely dangers, toils, and snares I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Amen. Praise the Lord. Let's all be seated. Bringing in the ships,
Amen. Wow, praise the Lord. Before we hear the message this evening, tumayo tayong lahat and let us sing that song, Bringing in the Sheaves. Yeah, praise the Lord. On the first now. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the jubilee, waiting for the harvest, and the time is reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Last verse. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter's chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Amen. Are you all excited, kakabsat? Bibles ready? Notebooks ready? Let us welcome the senior pastor of Hosanna Bible Baptist Church, Pastor Provi R. Cadolinia. Okay, naimbagara, bihiyo amin kakabsat. To God be the glory. Kat blessing ta, deti prayer meeting tayo, iso ti permi nga may nga magdaldala, iti progress, iti ministry tayo, kanda iti bibiyag tayo. Kat nakita yo, dagiti ado nga prayer request, nakita mo, dagiti ado nga answered prayers, dagiti answered prayers tayo. May isa ka digiti answered prayers tayo kat DJ nabunga nga ministry tayo di Australia for 2 weeks. Kandi pa nagsangput mi nga nasayaat ken nasalunat iti Lunes. Nasalunat nakalamlamis di Australia 8 degrees kakabsat iti agawit kam ti bigat ti Lunes per May. Ket simmangput kami di bakara iti alas 10 iti rabi. Thank you kada kitay kakabsat ni Pastor Ber kada kitay men nga imay nang sabat kada kami. We feel unworthy kakabsat. Kasla dete VIP day sinabat yo. Hang kami mot nga dete VIP kakabsat nga amok nga nagpintas nga masursuro tayo nga ikan iti high regard dagiti adipon iti apo. Ket napintas deta nga culture ti church tayo. Praise God. Ket nasanunat ko na gaputa DJ 2 weeks midjay adu dagiti nakasalamu kami nga agsasakit. Panateng uyek trangkaso. Thank God kaasi ti apo hang kami mo't nagsaksakit kini Ma'am Kay. So nakasangput kam nga di Lunes iti rabi ket nagsisina kam ka digiti men iti 11 o'clock. Naturog kami mga alas 12. Alas 4 parbangon ti Martes, nagringat manan, nag-flight kam nga imay ditoy, Manila. Natin daram mi DJ birthday ni Pastor Abante. Dakila blessing DJ nga naipakita mo't iti ayat kan suporta king ko ana. Kastamot iti Anchuk Conference ita which is madama kakabsat. Ket may saak ka dagiti naikan iti opportunity nga agi-speak. Adot dagiti speakers tayo, puro season, puro lalakay. Adot experiences da kakabsat. Puro ti experience dagat agtawon dat 40 years ang ti ministry kadjay, 30 to 40 years. Siyak ti kaubingan. Thank God maaramat na tayo ti apo nga mangi-share dagiti gapwanan na iti ministry tayo. Sipud pay idi ni Pastor John ipanangi rugina ken panangi suro na kada tayo ket itatta nga maitultuloy nga lumawlawa ken dumakdak ken ministry. Ti topic kay da kanya kakabsat ket global ministry. Ang panunutek global.
Hala nga, kwadeto yan, hala nga one town, one province, hala nga one country, global. Kat dayaw ti Apo ta, deti church tayo kakabsat, kat dumakdakkel and it is going global. Kaya nangasawan, lumawlawan iti outreach tayo. Umad-ado, dagiti tattao, tinaduma-duma nga lugar nga marits-rits out tayo kakabsat iti gospel. Kaslahan tayo pagpagarup. Na idi limited ti resources tayo, limited ti capacity tayo, kahit nagiti lang kabangibang ti marits tayo. Tattan kakabsat kat across the sea, abroad, across borders. So, praise God for this outreach. And this is also made possible kakabsat. Gaputa, umuna, ti Apo kat naparabor. May ikadwa, gapo ka dito visionary leadership tayo. Kasta ti in-instill ni Pastor Jun nga leadership ti HBBC. Hanga dito maintaining lang kakabsat. No di kat vision at the vision nang ag-expand. Vision kat panagkita mata. Makita tayo nga adupay dagiti lugar, adupay dagiti tattao nga makasapol kini Apo Dios. Iso nga willing tayo nga mapan mangidanon ti sa uti Apo kadakwada. That's vision. Nga mahal nga DJ Grace ti Apo, mahal nga di visionary leadership tayo. Nga may bagat nga dati global ministry tayo, ket gapo kadagiti agmat mature nga members tayo. Kung nakakabsat, hantay ko mamaaramid deto nga no kumakayo, hantay nga makapagbunga no awan ramot. Pundasyon no kuma church ket core group kakabsat. Kaslang kumano aghawhawak ka iti may nga company. Ket limagasot ti empleyadom. Siyempre, no hanga mature amin di kita, problema maamin ida. Ngam no dasa nga gasot nga mature nga mangkita ka digiti daduma kakabsat agbalin nga nalagan ken alisto ti panagduras. Iso nga dito iti topic tayo ita nga bulan iti July. Very relevant because we are a global ministry. We are a growing ministry. Kaya we are glorifying God the best we can by His grace. Nga masapol kakabsat nga agmature tayo. Maturity ti masapol iti church tayo kakabsat. So, ti kaya na asawon ti mature. No mature ko nam ngamin, fully develop. Okay? Fully develop. Deta ti kaya na asawon iti mature. Hanga underdevelop. No di kat fully develop. We need more members. God needs more members who are fully developed kakabsat. So, kaya't kung nga maawatan tayo kakabsat, nga ti pa nag-mature, we mature, babaan iti upat. Upat ti mang pamature ka dating nga Kristiyano, upatabanag. Kat i-take down nyo. Ti umuna kakabsat, nga mang pamature ka tayo, education. Education of the Word of God. Uray di adal ka iti secular, hanay pa hanak ka asawan nga mature ka ti spiritual. Dito pagsasaritaan tayo kakabsat, spiritual maturity. Di kayo makita nga adult educated nga members ngam di mo't maasahan iti ministry. Kasi tilang maasahan kakabsat, tinag-mature ti spiritual. So I say that, tapno ma-realize yung nga, in our church, we need education. May educatean tayo dapat kakabsat. 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Masapol tayo dito doctrine, reproof, correction, and instruction in righteousness. 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, timang pamature ka da tayo kakabsat, kat education. Kat praise God, dito church tayo, continuous education. At dati kita basic education tayo,
adamot digiti advanced education. Kaya nga sawan, adda digiti education nga pang young believers. Adamot education tayo nga from growing believers. Adape education tayo nga pang leaders. Kat no, da kayo kakabsat, ay ayabak nga umay makimit-meeting iti coordinators kahit nga sawan, you are now being trained to be a leader, to be a coordinator. Continuous education neta kakabsat. Now, not only education di masapol tayo, tapno ag-mature tayo, but secondly, masapol tayo pa'y kakabsat iti experience. Experience ti may sa namang pamature iti Kristiyano. Just as in the reality of life, experience ti mang pamature ti tao. Kasi kunana dito Romans chapter 5, verse number 3. And not only so, but we glory in tribulation also. Knowing that tribulation, amoy tribulation, sufferings, get patience. Verse 4. And patience, experience. Oh, so nga kunada, experience is the best teacher. Di ba? Di may isang mangisurugin ka, experiences di ba nagbiyak? So nga, nagbayat ka kapsat nga adu iti mapadasan tayo, ti Christian life tayo, kada experience nga mapasaan tayo. Kaya, UE, University of Experience, kat we mature, we gain wisdom. Dito kahit nga sawan. Tingamin ito ti experience kaya nga kat wisdom. Oo. Kat hala nga DJ experience kakabsat, no di kat tinapintas pa nga pagmaturan tayo through examples. At dada makita tayo nga digitay pagtuladan. Kat deta kakabsat, iti may sa nga i-work out ko dito church tayo itata. Nga maka-erase kadagiti believers nga naduma-duma iti all believers nga mabalin nga tuladen dagiti new believers. So nga an-anusak kakabsat kan talaga nga ipupus ko deto'y training tayo iti coordinators. Dagay nga coordinators. Ngamin, kayat ko ti maka-erase kadagiti believers nga isut dapat tuladen dagiti new believers. Kat to be honest with you kakabsat, nalaka ken narigat. Nalaka kadagitay alisto nga sumurot. Narigat kadagitay nasweng. Dagitay natangken ti ulo na kakabsat. No daduma, hangkay nga mo-open dito ibagat. Kasla nalaklakapay nga isuro dagiti new believer. Kat dagiti nagbayag nga miyembron, nakarigrigat nga isuro. Ti kadot amuyong kakabsat, nagrigat nga isuro. Ngam naman pa iti kasta, I want to raise believers who can become examples of the new believers. Kala ko nagbayat no si ka DJ, believer nga example ti pa nagserbi. Diba? Amom nga, di ko ada pakakitaan dagiti new believers, si katimay sa pakakitaan da, kas jay gayam iti agserbi ti Apo. Diba? Kasla ito'y bigat kakabsat. Nag-preach ni Pastor Jojo Tuason. I feel humbled. I feel humbled ko na kata, very young pastor, ngam ko na he is an old pastor, ko na ma-inspire na iti ministry kan leadership ni Pastor Proby ko na. Ijayan ta preaching na. Kat adakmot sa jay. I feel humbled. Kat to God be the glory ko na ka. Diba? Sana ko na, DJ Church da ko na isupelat nakakita ak iti choir nga 5:30 ti bigat. Kat adadan digiti choir members da nga ag-practice ijay church ko na nakakabsat. Sana ko na, tuladen tayo. Kitan tayo no sinot makasurot nga miyembro yo sana ko na. So makita yo kakabsat nga DJ pa naka-training yo ti panagserbi nga mairender tayo nga excellent nga para iti Apo.
is now becoming an example for others to follow. Handa mga surutan dito, 5:30, ng tiga nasa DJ kina seryoso. Kan DJ kina passionate, nga maitud iti excellent, kan best, nga para iti apo. So, DJ kakabsat, ti madama nga i-raise ko ita. Kat, I thank God that tinasurok nga 100 nga agad attend ti coordinators meeting tayo every week. Antay siguro makapag-meet itang alawas kakabsat next week, palubos ti apo, ag-training tayo manan. Tap nun, masursurwang kayo. Kat babaan ka da kayo ti surutan dagiti new believers nga pagtuladan kakabsat, kadagiti na duma-duma nga aspeto iti Christian life. Panagserbi ti apo, ti giving, kanda dumapay. So, that is how we mature. Kat nagmayat no ti church tayo, at dadaga kasta. It's one thing nga isursurok ti maturity, but it's another thing nga dapat makita da nga ehemplo iti maturity kakabsat. Kasta nga talaga, follow me kung nanang the Bible. Kat we mature through education, we mature through experience, and we mature through examples. Dito DJ exposure nga kung kuna kakabsat. Nga DJ pan na i-expose mo ka dagiti more mature gamsi ka, kala dete maalyan ka. Kat, you know, nagmayatan nga may race ko, alam ko dagiti coordinators ka, dagiti outreaches tayo. Lagay nga coordinators ti outreach. Da kayo ti dapat kakabsat nga mangilungalong. Da kayo ti dapat nga mangipakita nga kastoy ti panagserbi ti apo, kastoy ti panagigimong, kastoy ti panagdingtiso ti apo. Dapat agad makita da nga, da notebook mo, take note ka, at the Bible mo. Di ba? Iso nga, permi nga madagsanan jay puso. No nagado dagiti, kadagiti membro ti nga nagbabayagan kakabsat, ngem, haan nga makatulong nga mangipakita kadagiti new believers iti panaggrow iti plastar ti maysa nga Kristiyano kakabsat. So that is how we mature. Number 1, education. May kadwa, through experiences. Number 3, exposure or example. And number 4, exposure kakabsat. So tonight, kaya't kung i-share ka da kayo, tapno ma-identify tayo kakabsat, anada, dagiti dapat nga ma-develop iti biyag tayo. Okay? That is the title of the message. Maturity. Anati dapat nga ma-develop. Ano ang dapat ma-develop sa atin? Okay? So, nagmayat no dito nga isurok kakabsat, pada-pada nga ma-develop ka na tayo amin, talaga nga agbalin nga nalaka dito global ministry tayo nga makuna kakabsat. So number 1, nga dapat ma-develop ka na tayo, iso dito discernment. Discernment. Ti kayat na nga sa unti discernment is the ability to judge well. The ability to judge. Tiyan na sa unti judge kat mangusig, mga miris. Diba? Among kat deta ti maysa kakabsat, nga sign nga ti maysa nga tao, kadagnak na kaman. Amirisan na dagiti obraan na, amirisan na dagiti pampanunutan na, kan amirisan na dagiti ibagbagana. That is what determines the child from the adult. So ako na di Bible, when I was a child, I spake as a child, I thought as a child, but when I became a man, kunana, I put away childish things. So, ti discernment kakabsat, iso ti jay panunot nga mga miris, nga kunana, goray ka. Digito iba pang panunutot kat pakaidayawan ti apo no saan. Digito iba pang panunutot kat makatulong ti Christian life ko no saan. Kas jay kakabsat, dapat adda ka datayo di jay. Oh, kung ano na bagat ka, dito iba ibagak makatulong uno saan. Di ba? Uno, kung na discernment, dito iba obraek kat anantot epekto na itibiyag ko.
Anong tut epekto na ti spiritual life ko? Anong tut epekto na iti church? Di ba? So, lumawlawa kakabsat, DJ, discernment ti tao. Adamon lang kadakay deta kakabsat. Hanyo ko naan nga, hana importante discernment. Mas importante ti discernment ngem kinabaknang kakabsat. Anong ti kinabaknang no awan discernment ti tao kakabsat. So, I hope you realize the importance of discernment. Kat isut may sa ikararagyo kakabsat nga ma-develop kada tayo. Dito discernment. Kuna na dito Hebrews chapter 5, verse number 13. Kuna na, irugik dito verse 13. For every one of you, or everyone that useth milk, is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. 14. But strong meat belongeth to them that are of full age. Wano mature, wano well-developed, ti panunod. Even those who by reason, deta tayo discernmentan, have abused, have their senses exercised to discern both good and evil. Deta kakabsat. So, dito ti dapat ma-develop kada tayo kakabsat. Discernment. Ability to judge well. Now, may sa kakabsat nga dapat nga ma-develop nga discernment kada tayo, kat iso dijay panang discern tayo, iti error. Babaan iti truth. Okay? To discern error from truth. Kasi kakabsat, DJ immature ngamin nga tao, han na makita DJ naggidyatan. Kaya't nga sawan, di pa nagkita na kaslag papadalat ta amin kakabsat. Iso nga no damagam ka dagiti dumagat anat pa nagkunam ka dagiti churches kunam ka papadamat amin kunan nalatta kakabsat. So, DJ makita ti immature nga kaslag papada amin. Jay tao nga the discernment na kakabsat, haang ko na dapat makitam detoy nga naggidyatan. You see? So, ti prayer ko kan talaga nga i-work out ko kakabsat, kat iso detoy, isurusuro kayo, dagitoy doctrines one after the other. Kala di Australia kat kunak, apo, once nga hangko nga adalan iti doktrina di gitoy kunat, kat DJ lang fellowship uno samahan, timangkikip kadakwa da apo kunat, akat siguradong mapukaw dayan ti church. So, I indoctrinated them. Talaga nga, dinoktrinak idat salvation, inexplain ko di gitoy. Importante nga maawatan da, basic and simple. Dinoktrinak ida may panggap ti Holy Spirit. Dinoktrinak ida may panggap iti kinabaptis. Tapno agbalinda kakabsat nga steadfast, wano stable. Meaning, uray anat mga ganda kakabsat. Amom nga minakat ti may nga kalaban iti new believer kat deta makuna nga deception. Diba? Ti deception kakabsat kat kwa. Scam. Maalilaw ka. Oo. So, ngam no ammom ti kinapudno, hangka maalilaw, o bali-balik tadem. Ammom kakabsat iti kinapudno. So, deta ti dapat nga ma-develop a discernment kada tayo. May kato nga dapat ma-develop nga discernment kada tayo nung panagamiris kakabsat. Kat iso DJ panang determine tayo. DJ nasaya at kandakas. Pakaidayawan iti apo kung saan. Anya ti pagayatan iti apo, DJ kakabsat, ti dapat ma-discern tayo. Kasi, no daduma kakabsat, hantay ngamin nga amirisan, tilatagit kitan tayo kat pagsaya atak kung kunatay latan. Dapat ma-discern tayo. Discernment will protect us from foolish choices and bad decision making. So, we need to be developed in our ability to judge well. That is discernment. May kadwa kakabsat. Kasla review dito, yata na i-discuss ko di last Wednesday.
But the second, nga dapat ma-develop ka na tayo, kat iso dito reliability and sense of responsibility. Reliability and sense of responsibility. Kung ano dito, Ephesians chapter 4, verse number 11. Dito nga passage kakabsat, iso ti dapat nga mangyari ti ministry tayo. 11, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Why? For the perfecting of the saints. Why? Deta perfecting kakabsat, kahit nga sa uwan, haang awang basol mo no, dikat, tena sa uwan deta, fully developed, mature believer. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. So, no ma-develop DJ Kristiyano ngamin, isunton iti mangubra DJ ministry. Iso nga kala mo na ti trabaho kakabsat, training ng jay tao, tapnon amunan to nga obraan jay trabaho. Agbaling nga reliable kakabsat, DJ ti kahit nga sawan. So, isipin kakabsat no kas pagarigan, at day iti sa nga gasot nga empleyado, di da mo to obraan da amin, malugi ka. Ag problema ka kakabsat. Awang mapasamak nga naimbag, puro problema ti mapasamak. So the same thing in our church, do umadot members tayo, dumakkel iti ministry tayo, kat dumakkel iti need, ngam awammet iti tao nga maasahan, nga tumulong nga mangkita kadigitoy kakabsat nga bambanag. Hantay kumala nga rod nga dumakdakkelan nga ministry kakabsat, no awammet lang ti tao nga willing nga tumulong ken maasahan. Ngem hanamat mabalin nga hantay dumakkel a ministry. Kasi ti kayat iti apo, go ye and teach all nations, so global. We should expand. But in order for us to expand, there must be reliable people who will do the ministry kakabsat. So ako na dito, for the perfecting of the saints. Sana ko na, for the work of the ministry. Kasla ko madeti ministry tayo itagakabsat. Amuyo no apay nga by the grace of God, mayak dito panag-grow tayo, panaganayas ti trabaho, is because agdada tao nga maasahan. Example, sino ko matinagdalus di ta kapilya kakabsat, di ba? No di tao nga maasahan. Da kalawlawa di ta kapilya tayo yan tamain, for example. No awan tao nga na-train. Umuna, na-train ti puso na nga para ti ministry. May kadwa, na-train no kasanod pa ng dalus na di ta kapilya. Kat awan kasta nga kadalus di ta kapilya tayo kakabsat. Anapay, makita nyo iti urnos iti programa tayo. Bigat man ti Domingo, malam man ti Domingo, prayer meeting man kakabsat, nakamay-mayat, tapay. Wan ta agdada dagiti na erase nga reliable. Praise God. Na-trainan ni Patpat. Palakpakan yung mamot ni Patpat kakabsat. Nalaingan nga agsong lead. Di ba? Ididamo kat piukot. Tatang kakabsat kat kayang-kaya nan. Ang ado nga unget kakabsat ha? Experience. Ado nga pa nang educate ko kinkwana. Exposure kitam di jene ko na tuladam deto yung kastoy. Tatang kakabsat na develop. Agasan kakabsat no siyak pelat song leader. Kasi ano itatang makapan ka dagiti da mga lugar nga administry. Katimot mangigawid kanyak awan agsong lead. Nakita yung kakabsat? Hala nga di pa nakadevelop di skill na. May isa nga ba nagdi-jay? Di pa nakadevelop di sense of responsibility. Di commitment. So nga i-train ko ni Patpat nga kunakpat. Uri ka di madit bagbagim. Hamumot siguro nga pakatayan, ngayon ka natagtak din agsong lead kung kunag. Kasi amuyo kakabsat, nagmayat no ti ministry tayo. At dadadagiti tao,
nga ti panagserbida, haan lang nga when it is convenient for them. No di ka ti panagserbida, even when it is inconvenient for them. Kasi makita tayo yan ta Biblia deta kakabsat, digiti muna nga Kristiyano. Di ba? Nalaka ka di, kadakwa da iti agimong kakabsat kat they were persecuted. But, napandalat ta, agigimong dalat ta kakabsat. So, deta ti kayat kung nga pastor nga ma-develop, nga makita yan ti Biblia, nga hantay lang kumagakabsat nga agserbi ti Apo when it is convenient. Dapat urayhan na convenient para gan ka. Adayo, nagtudo, napudot, maditbagbagin, wano adot problema, wano adadasangsangwong ti agdama, yet, fulfillem latta di ministry kakabsat. Kasta ti dapat ma-develop nga Kristiyano iti church tayo kakabsat. Adda commitment na. Nawatan niyo? So nga, kastamot kakabsat, deta choir tayo. Agasam, morning, afternoon, Wednesday, adalat ta choir na, nakapuot ka pa iti church. Uri, yan na hangat ipanangitalok ti church tayo ngam to highlight deto'y klase ti ministry tayo, makita tayo, haan tayo nga deto'y sinsinan. Di ba? Oh. Kat, praise God. Idi una kakabsat, ti choir tayo kat, basta ag-blend, mayatan. Ma-practice lat doa, mayatan. Tatagakabsat, makitam. Choir is for the committed people. Kat ti pagmayatan na itagakabsat, dito incoming nga choir, at da pakakitaan da, iti tuladan da nga, kasi gayam ti choir member. Dapat 5:30 at the church. Dapat agi-submit ti practice 3 times a week. Dapat agaten ti seminar. Dapat agaten ti practice. Dapat present ka digiti amin. Deta ti kayat ti Apo kakabsat ka da tayo. Dadada na erase. Nga ti blessing na digiti nga ma-erase kat ituloy dalat ta di ministry kakabsat. Di ba? Ituloy da di ministry. Kasi amo yung amin kastoy deta. Ti level ti maturity kasla dete isurum jay tao nga ag-drive. Sino kada kayo kakabsat tinapadasan ng tinangisuro ti ag-drive? Di ba? Di una na, kunam kingkwa na. Okay? Siputam ti panag-drive ko. Di siputan na ka. May kadwa. Sikati agtugaw. Ngam gaydang kapelan. Di ba? Sogtungo kadta. Pindutam ta sa linyaduran, tabakam taklats, kastoy. Tunukwan kakabsat, ala intan. Okay? So, from sikati nag-drive nga binuya na, tatan isut buya amon nag-drive. Tunukwan kakabsat, urehamon to na bambantayan nag-drive, amunan ton kakabsat iti ag-drive. Nakita yung kakabsat? Hello? Kasta ti ministry tayo kakabsat. Nga ijay damo, kastoy brad no kumasi kakit music ministry kayo, kala daking orkestra, para gitara, para piano, dapat agad, kastoy nasapa ka, nga umay agtukar, amin nga service, atendaram, no absent ka, teksam ni pastor, numala daw ka, agpakaamugagan pastor, kasta ti kayat ko nga may erase ka kapsat. Di ba? Watch me do it. Kunam. Alam nga, kastoy ti agitarahan lang. Kastoy ti panagserbi ti Apo. Kasi, mabaling nga amom ti agitara, amom ti agpiano, amom ti agbayolin. Hamot usto, kan hamot nga may render di usto nga panagservis mo ti Apo. So, kastoy ti panagserbi ti Apo. Siga nga violin, training ka toy. Hamo lang nga buyaan ti panagbayolin ko. Buyaan pa iti rupat. So nga da kayo ngagbay-violin, hanggang nga nakamisuot. Dapat nakaisam kayo ngagbay-violin. Di ba? Hamot nga tayo, sobrat isam yung agakabsat. Baka no hamo mai-plaster na pa nag-violin mo. Da kayo nga naka-upload. Siyempre hanggang makaisam Di ba? Nung kayo nakason, ipakitam, kastoy di pa nagserbi di Apo. Tunukwan, umay katon malam di batak, kunang manan.
Merkules, umay ka manan. O ta realization mo, i-submit mo. So kunanan to, di panunot nan, kas di gayam ti panagserbi iti apo. Kunana kakabsat. O, di ka ba kabsat? Kasta di kayat ko nga ma-erase ti church tayo. Wen, kasta kakabsat. Deta ti usto nga ministry. O, tunukan. Kunam. O, sigamat, kaduan na kaon. Alam ta bayulinan. O, alam ta piyan, agpiyan kan. Kunam kingkwanan, agitara kan, kunam mutan. O, duwata. Okay? O, kita ba? Tumbalan, duwata nga manan nga agbayulinan. Tumerkules. Amen? Tunukwan kakabsat, ure hamon to bambantayanan, amunan ton. Di kita realization nag-isubmitan, practice nag-isubmitan, di kakabsat. O, kasta kakabsat, panangiris tayo, dagiti Kristiyano agserbi ti Apo ti church tayo. Hello? So nga, da kayo nga, adamin ministry na, jakman lang kayo kakabsat, DJ, ma-offend kayo no kasta nga, korehirin kayo. Madi ka kabsat. Masapol nga datayo ka teachable. Amen? Teachable kayo. Okay? So, nakita mo, di si kamutin, kasjay, di ka nakamay-mayat. So, kaya't nangasawang ka kabsat, tata. As your pastor, talaga nagbayad, di ko natin Biblia eh. Di ka, you will do the work of the ministry kung na nangaminan. Perfecting of the saints for the work of the ministry. Nagmayadang kabsat. Abay ko na yun. Tauray awan ni Pastor Proby, napintas latta ti panagtaray ti trabaho ti Apo. Tapay, at dada na isuro na develop nga mga accomplish, mga obra di kita nga ministry, nga usto ti panangaramid data ministry kakapsat. Di chay, di kahit nangasawag. Kasi mabiling agserserbi ka ti Apo, ng takay kayat mo nga panagserbi. No, hanga dapat takay kayat mo nga panagserbi. Dapat jay usto nga panagserbi kas naisurugin ka kas ti dapat panagserbi kakabsat. Amen? Oh. So, nagmayatan ta, okay, kas pagarigan. Okay? Awang ko man ni Ma'am Kay. Egit choir, 5:30. May kayong kakabsat. Abay, una ta, at the sense of responsibility. Ubraan tayo dati ministry tayong kakabsat. May kayon. Oh, di kita pa nagdalos. Haan nga natin, agdalos ka, tunukan hanggang tuman umahiyang kakabsat. Dapat adaging kat sense of responsibility. No, in commit mo tibagin, kadeta nga ba nagkakabsat, ipam mo tapanunot mo nga, han na mabalin nga hang kumapulpil detoy. No, awan at man, dapat adda maisandi nga mangubra di, hang kumaubra. Mang-train ka ti sabali nga kadwam kakabsat. Detat kahit nga asawan. Reliable in the ministry, kabsat. Di ba, nagpintas to kasta iti church tayo? O, kasla kumaman itatang kabsat. Permi man na, nakamay-mayat. At adutay latta, apay. Wala ta, nagkunay man, di kita coordinators dun eh. Ngam no si kagat coordinator, di ka man la tineksan, di kita kakadwa tayo. Di ba? Di ka man la pinalagipan ng kakabsat. Awan, talaga nga adupay nga anos king ka. Adupay nga ano sa panang remind king ka kakabsat. Panang isuro king ka. Ngamno talaga nga haan mo maisuro ta pusong kakabsat. Ha? Masapol nga may adjust basit ta ministry. Ha? May adjust ka basit. Ikadang kapela ka de, tatap nung di ka stagat kwa. Agsursuro ka ka de, giti simple pelang. Hanyo kunain kakabsat nga, anamat tete, what? Educated at nga tao, tapos castulated na ganyak, anang arud kakabsat. Di ka mo't kayat iti agro, nga ma-develop ti gusto nga pa nagserbi diya. So, di gusto nga pa nagserbi di Apo kakabsat. That, you know, that is my prayer as a pastor. Kasi kung Lord, di kayat mo nga mangyari ti church me, global, oh. Kat ni, tuno next week kakabsat, ag-submit kami man ng digit application mi para Europe. Kami man nagbisita di Europe, palubos ti Apo. Kat, hopefully, di Italy, di kita kakabsat ta Italy, agread-ready kayong kakabsat, may kami. By the grace of God. Okay? Kat, awanak ti Sunday, awanak ti lawas. Ngamno, at dadadigiti tao nga masatnan kakabsat, na isuro ti usto, kat ammo na nga aramidon di usto nga panagserbi ti Apo kakabsat. Wow!
talagang agro ti ministry. Dete, no kuma daw may bisita nga pastor ket apo makita na ni awan ni pastor da. Ngem kita nagkasla da ni pastor na nga mangsipsipot kada kwada toy. Deta di kunana dito Philippians 1:27. Nga kunana toy, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ kunana. That whether I come and see you or else be absent kunana. At daak man nga mangkita uno awanak. Muyo, nagpinda sa ito, I may hear of your affairs, mangagak, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Ure awanak, adda mangitultuloy latta deta ministry, unahan nagakapsaan. Muyo detat may nga dadagsen iti pastor. Ngano awan isuna kakabsat, awan iti mangituloy digiti nga trabaho. Hello? So, data ti dapat ma-develop. Kat agkararag kay man kakabsat. Muyo, hana umdas nga pipritsak lang dito Dapat kumbiktaran na kay the Holy Spirit. I pray nga kumbiktaran na kay the Holy Spirit. Kan dapat i-commit yung ti bagbagiyo. Kasla kumataklaberya ako ni Pastor Dennis ita. Sapula dadamasik nandita. Nag-message sa kakabsat. Kuna, kita nyo napuuran day kapilya ni Pastor Jeho. Pagpreyo ni Pastor Jeho di Palawan. Di kita yung people na maamoy di jay. Dito nagwapo a Pastor kan artistat lang na. Kat napuuran di kapilya na kakabsat di Palawan. Kat iti may sangakos na kat electrical. Iso nga ne kakabsat. Kita nyo ka dito, kita electrical ta kapilya tayo. Kaya, tabakara. Katni, ada ganun na kuryente itat tayo jay laod. Kasla di talawag, di kita electrical. Reliable tayo dapat. Diba? Di kita facilities tayo. Amin, kakabsat. Di pasukin, di taklaberya. Baka tunurabi kakabsat. Pagpapanawan nyo man lata, di kita kapilyan, nga na naidap ta silaw. Diba? Da kayo nga in-charge kung ano kunak, da kayo ti makaamuti physical nga upkeep de ti kapilya, da kayo ti dapat mangkita kakabsat. Kat no reliable kayo man, kat nairana nga awang kayo, da kayo ti adayo nga lugar, kas pagarigan, mga sign kay kadmot ti tao nga mangobra di ministry yung kakabsat. Kasta ti reliable nga tao. Kasta ti dapat nga i-raise tayo to have mature people that you can expect that the ministry will be done because these are people who are developed. They have grown in their heart. Amo dati usto nga panagserbi ti Apo, gan usto nga panangaramid iti trabaho iti Apo. Iso nga iti dati nga rabi, ararami dumot lang nga usto ta ministry nga kabsat, kas na isurugin ka. Kadagay nga coordinators, ubraan nyo kadimot lang. Deta responsibilidad yung nga coordinator, kas in-instruct ko kada kayo, kas insurok kada kayo. Hello ka kabsat? Dakay nga choir, kas pinirmaan nyo ta covenant, uri dakay nga orchestra, kas tamot yan ta AV, next week,ag-renew tayo manan iti covenant yan ta AB. Nagkaroon kayo di covenant, na kay aming nga AB. Nga dito sa kay lamapan, di ta kakabsat, no kayat yun, no awan kay latamad, di kakabsat. Hana dapat kasta ti ministry tayo. Masapol nga consistent ti ministry, kat consistent ti ministry, no data tao nga consistent nga mangubra ka dito nga ministry kakabsat. So naglawag ta Bible. For the work of the for the perfecting of the saints. Ma-develop kayo para ti ministry. For the work of the ministry. Katlo ada ka mga obra ti work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Pumigsa ti si bubuka labagi. Gaputa digitoy nga na-train nga mga obra ti ministry. Committed, consistent. Anakem,
iti panang fulfill tayo kada iti ministries tayo. May katlo kakabsat. Number 3, nga dapat ma-develop kada tayo. Ano natin number 1, discernment. May kadwa, reliability. Number 3 nga dapat ma-develop kada tayo. Resilience and steadfastness. Dahil kakabsat. Resilience and steadfastness. Dahil resilience kan steadfastness ka makuna. Timot ang gulong no aspect nga ipakpakita ti Biblia kada tayo. DJ, dumteng man dagiti sufferings, dumteng man dagiti problema kan adu nga parikot, iti panagbiag kakabsat. Ngam agtultuloy tayo latta, iti panagserbi tayo iti Apo. Tultuloy tayo latta iti pamati. Hantay nga quit, hantay maupay, hantay yung pumanaw, unog backslide. So, matapol ma-develop ka na tayo kakabsat. Deto'y, pastor, ano dapat ma-develop? Okay? Iti pamatik. Kasi, amo yung kakabsat. Dingganda ka, no flesh ti panglaban mo ti problema. Diba? No flesh ti panglaban mo ti problema kakabsat. Makadadahil ka. Correct. Ta flesh kakabsat. Awa na. Karnal tayo no kakabsat. Isot pang dil tayo kadigiti sa apining kan problema. Ti dapat pangsango tayo kadigiti problema hanga flesh. Anak ko nayo, faith. Kung ano ta Bible, knowing this that the trying of your faith. Kung ano di First John, faith is the victory that overcomes the world. So idat ta kakabsat. Ti dapat ma-develop iti pamati tayo a Kristiyano, anak ko nayo, jay pan nakaawat tayo iti problema. Kasi kakabsat, hanga jay problema ti problema. Kitam no ti Kristiyano, imunag ti pan nakaawat na jay problema kakabsat, imbes nga nakamisuot, nakaisem. Question, jay ka di problema ti problema na? Saan? Jay pan nakaawat ti problema ti tao. Dawatan nyo kakabsat. Understanding. Data iti aspect iti faith nga dapat ma-develop ka na tayo. Kat ita kakabsat, 5 ti dapat nga ma-develop iti panakaawat tayo no maipanggap ka dagiti problema. 5 kakabsat. Dito God allows suffering. Tingnan nyo na, dito tinapindas nga pangalan nyo, realization nyo itang Arabi God allows suffering, number 1, to prove me. Dapat maawatan nga dagiti sumangbay nga parikot ken problemam ti biag ket ipalubos iti Apo tapno padasen na ka. O to prove that ket nga sawen. Kunana diti Deuteronomy chapter 8 verse 2. Tingnan niyo Deuteronomy chapter 8 verse 2. Thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness to humble thee, to prove thee, to know what is in thine heart. Ngaming kakabsat, ti suffering, isot pakakitam no sinot committed kun saan. Hanos to nga kabsat? When, isot pakakitaam iti supportive kun saan. Isot pakakitaam kakabsat, ti mayat ti puso na, kun madit puso na. Suffering will reveal our heart kakabsat. Iso nga, hanga di jay problema, iti issue kakabsat. Ti purpose jay problema, ti issue nga talaga is, jay purpose jay problema, which is to prove us. You see? Iso nga, tinagmayat kakabsat, kung ang Apo panubok deto, ikat pakasuutan, kat alane, hangka di nga deto, flesh ti agari kanyak, no di kat deto'y spiritual ti agari lata kanya kabo. Number 2, not only that problems, God allows suffering to prove us, but secondly, to prepare us. Nakita yun? To prepare us. James chapter 1 verses 2 to 4. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work in you, that she may be perfect and entire, wanting nothing. So kaya taga sawad, digiti sufferings kakabsat,
God produces patience. God teaches us through these experiences so that we will be prepared for greater things. Di ba kakabsat? Kaslang stage laang deto iti biyag tayo. Kat nagmayato na talagang napintas ti panunot mo. No kas jay ti panagkitam ta problema. Nga kunam Lord, dito nga parikot kat kwa, panangi-prepare mo lang kanyak. This is a necessary stage in my life. Tapno napigpig sa natibtib kerak, kan was maswaysak nga mangdil ka dagiti. Umay tupay nga dakdak kala problema iti panagbiag. Kasi ti problema ti biag, ti sufferings kakabsat, hanagpatingga. No kumano overcome suffering ita, addan tumanen, kasjay kakabsat. So, God wants to prepare us for greater usefulness. Hindi, nagpastorat di pasukin, I was very young. Year 2000 to 2007. Kat ado dagiti na encounter ko iti nga challenges iti panagpastor kakabsat. Kat oray pa'y kadeti panagpastor ko itan ti kabuuan ti ministry tayo. Adot problema nga sumangbay. Miyembro, problema that is caused by members. Di ba? Kat kakabsat, agyaman ak iti apo ta, deti gayam nga, digijay gayam nga simangbay ti ibiyag ko. Kat inusar iti apo, tapnon maaramat nak iti dakdakkel pay kakabsat. Kasla iti rabi iti birthday celebration ni Pastor Abante. At may isa nga pastor nga, pastor's kid mo't lang, anak ti pastor. Kat sinublat naman day church ti papa na, natay ti father na. When? Kat isut pastoran. Kat kunana kat ilang years ka ng pastor dyan, pastor ko na kat 7 years na po pastor kunana kanya. Kat ibagak kan kuana na, napadasam ba ti kastoy? Napadasam ti kastoy? Napadasam ti kastoy? Kat agmalmalang ako na kat, grabe pastor no, bakit alam mo lahat to kunana kanya? Kat wala ta napadasak, di kita ko nagkingwana. Ay di kita iti experiences ko, iti sublatag ti ministry. Kastoy. Hangko i-detalye ka da kayong kakabsat. But I had experiences, ti challenge ti panang sublat iti trabaho iti apo. Kat kunana permit yaman na agasem kakabsat, hangko ipagpagarup nga digijay nga naglasatak kat iti ministry tayo, ti leadership. Nga no panunutom kat kasla offense, kasla stumbling block, kasla rason kumatapno maupayak, agkwitak, tila pagyamanak ti apong kat nabalbalanset puso kan panunot kung hanak maging bitter. Kan detay haanak nga agbalin nga revengeful. Wano agbalin nga detay kasla issue-oriented, nga iso na takit-kitak. Imbes nga jay vision, ti trabaho ti apo, agyamanak ti apo kakabsat. By His grace ta, isursuro nak ti apo ti aramiden. Babaan iti sa una, kan ti Holy Spirit. Kat ti kijay, isumot ti ibagbagat kingwana. Perme, among kaslang naasutan iso na kakabsat ti dadagsen. Kat na-excite pa ipiman tirik na ako na excited. Akong kuna na nagtakder di church na kat kastoy ti aramiden. Paunay, na-comfort, na-challenge. So nga kakabsat, listen to me. Your problems and sufferings are not meant to harm you. Among no childish ka, tila makitkitam kat di jay sakit, di jay pain, jay naramit ti tao, so natakit kitam di jayang kakabsat. Among no mature ka, maaawata mo di kiti problema. Gaputa makitkitam jay purpose ti apo. Deta ti makungkuna nga maturity kakabsat. Oh, di ba? So nga, agyaman nagti apot kunanagat iso nga iti napangkam iti panganan. Dua kami. Kunanagat iti pada nga pastor. Grabe pastor. Buti nagkatabi kami ni Pastor Proby. Nagkaroon kami ng mentoring session kunana. Gasam deta. Nagkaroon kami kanut mentoring session. Kat di na lang mo ko nakingkuha na among pastor. 5 minutes lang nga insuruking ka. Iti 5 years nga napadasak ti ministry. Dito nga aspect. Nabayag nga nasursurok detoy. 5 minutes lang in suruking ka. Kung nagkingkuha na. You see, agasan nyo, DJ kakabsat. So, dito ti blessing. Ano pa iti purpose? Why God allows suffering? Not only to prove, not only to prepare,
to purify. Amom ta apoy, mabalin nga ti fire kakabsat makadadal, di ba? Adot na pupuuran na balbalay. Fire can destroy. Ngam no gold ti isalang mo kakabsat. Fire will not destroy the gold. It only increases its value. Among tabalitok na imsalang mo yan ta fire, adagdang ang umina ti banur na kakabsat. Why? Wanta maikat di impurities. It is impurities that will decrease the value of a gold. Iso nga hanga pure nga 24 kaya, da 18 kaya, ta dalaok na kakabsat. Kastama ti biyag tayo. Ti mga ipababa ti value ti Christian life tayo kakabsat. Listen to me. Gapo ka digito impurities, madi nga ugali, madi nga panagpampanunot, ket ammom no umay digiti sa apering madalusang ka kakabsat. Katon na digiti wrong motive mo. Pahambolen na kati apo. So nga da kayo na adot trial yo amoy epekto na kada kayo pinahambol na kay ti apo. Ket deta pa ng pahambol na king ka isumuten ti rason nga ilif ni apo Dios iti biag mo. Hanna may ay tabiyag mo no hanna ka napahambol. Ngam tidado mga minarigat nga mapahambol. It takes suffering to make us humble. So deta kakabsat. Ket agquit ka hangka resilient no immature ka Kristiyano. Iso nga di kita immature ket basit la problema na may nakigimong. Di nga may kakabsat. Di kita bin ministry no ungtan lang hanay mayon. Agasam deta immature amin di kita. Ngam ammom no lumawlawa ti panakaawat mo kakabsat ket di pammatim maawatan na di purpose ti apo kakabsat. Nako. Talagang agmature ka through the sufferings of life. You will not only go through the sufferings, you will grow through the sufferings of life. Kita yo? Nagpintas dito mensahe tayo ng Arabi kakabsat. Agpatinggag kita. Rinibyok la DJ preaching tayo. Di Wednesday kat awang pinainayong ko kakabsat arig na. Ngam amoy na pintas la tanga i-rebuke kita kasi nalipatan nyo di preaching di Wednesday na eh. Katsapay ko man, nablesang kayo. Ti prayer ko akas pastor, ma-develop ta discernment tayo. Ammo tayon ti agamiris. Hanga surut-surut pasurut tayo lat tagakabsat. Hante nga mahal alilaw. Kasi ni Satanas alilawon na ka tapno maawang ka iti panagserbim ti Apo. Ano pa'y kakabsat? Ngagbaling ka nga reliable. Deti ministry tayo, masapo lang consistent ti ministry. Ngam ti mang perform, consistent nga members ti ministry. Amen? So nga ulitet, digiti ka din instruct ko kada kayo kat obrain nyo nga consistent. Amen kakabsat? May katlo resilience. Iso deta. Digiti suffering. Don't face your problem through your fleshly nature. Face your problems through faith and faith that is educated with a biblical understanding. Kadya pamati, makita na DJ purpose ti Apo kadigay sufferings na gagapsat. I hope you were blessed tonight. Katne, I'd like for you to just take this moment to go forward. Ingkay man dita altar tagparintumang kaman. Alam ta notebook mo. Kararag ka ti Apo kat kunam Apo, thank you. Na blessan nak nga permi Apo kadeti nga mensahe itang Arabi. Alang kakabsat. Sige. Go forward. Make your commitment. Assessment, commitment. Assessment, tibiyag mo, commit ka para iti Apo.
Lord, thank you so much. Iti panakisaom kada kami tangarabi, babaan ti adipem. Ti panakay kasabat ti saom, kanti Holy Spirit, Apo. Thank you so much, Holy Spirit, for convicting us, for showing us our lacking. Kat no talagang kakayat mi, ti agrow ka nagserbi, Apo, kan ka. Dakam ti dapat, Apo, catch up. Responsibilidad mi, ngamang puno, dagiti nagkurangan mi. Responsibilidad mi, ngamang pulpil, dagiti commitment mi, Apo. Bless our brethren. Kat Lord, anyan ton nga ragsak mi, Apo, nga makita iti ministry nga kayat mo nga padakkelen in a greater way. Kat hang kami nga nagbali na padagsen, no di kat nagbaling kami nga blessing, o Apo. We became a pillar, not a caterpillar, an asset, and not a liability. So nga po, bendisyon na nakamkuman. Kat dismiss us with your blessing tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, God bless ka, kabsat, ha. See you Sunday. Panubos ni Apo. God bless you all. Oh, amen. Praise the Lord. Kaya talaga nga hanlaang makapariing no di makapabiyag. Dito'y lesson tayo tatang arabi kakabsat. Thank you so much, Pastor Proby. Dito'y talo nga puntos kakabsat ngayon na binsa-binsa. Discernment, reliability, and sense of responsibility, resilience, and steadfastness. No apay nga imuna da discernment kakabsat. Kadito nga makita tayo nga dapat da tayo kat makasursuro tayo, maadalan tayo iti sao iti Apo kakabsat. Iso nga dapat kat santay nga isang tabi, detat kang runaan kanya tayo. Hintay agbasa tapno makadadal tayo, kadadad dumapay. Umaytay ti kapilya tapno makadadal makasursuro tayo. Tanuawan kanya tay ti mastup nga adal, hantay tupulos nga mapangnamnamaan, kan hantay tupulos nga maadaan, ti makunkuna nga sense of responsibility. Tilat ta makita tayo kakabsat kat dayay panakaisuro tayo, panakatubngar tayo, kadadad dumapay, kasi hantay nga naadalan, no anya ti pategna kan anyat usar na dagitoy nga panakaisuro. But the moment that we have learned the truth from the Word of God, there and then, personally, we have that what we call sense of responsibility. Kan deto'y kunatay nga reliability. Hantayuto ko man nga deto'y mababaon, kan maibaga kakabsat, dagijirabang tayo nga aramidan, abay. Because personally, nakita tayo kakabsat, di kinapudno ti sa uiti Apo. Oo. Hantay ang kasapulan ko man nga mabagaan. Dagito'y mga gantay tatta kakabsat kat, well, para kanyak, han nga para kinder kan para elementary deto'y kakabsat. Nulapsik tag sa ugat masteral kan doctorate. Kat naawan ka pa'y kiday nga level, ay kat ma-offend ka kakabsat aglalo na awan kang ka iti panangadal ti sa uti Apo, no apay nga dagito'y ti maisuro kanya tayo kakabsat. Oo. So nga ustot ako na ni Pastor Proby, naadat kakabsat, numadlaw yo, naadat kan talaga nga natangken, of which talaga nga kasta dapat ti panakaisuro ti sa uti Apo. Kasi kunana ti Bible, the Word of God is likened to a two-edged sword. Nalisyam man dito, ngam je bangir, maala kalata. One, ngam no adda tinauneg nga panakaawat tayo ti sao ti Apo, ay kat alisto tayo nga makita kan maapresyar, digi je responsibilidad tayo, agat mayamanan tayo pa'y ti pastor tayo agakabsat. Kan na tayo responsibilidad, iti HBBC, kadagiti church kan kadagiti outreaches. Tadayta nga responsibilidad, isu itiin inot, nga pakaimulian tayo kakabsat, tapno at least agbalin tayo nga mapangnamnamaan. Dagito yung responsibilidad kat isut pakaisukugan kakabsat. Tadagito yung responsibilidad kat na ibasar ti sa uti Apo. Problema, kasano tayo agbalin nga natipker, nabayag tayo nga Kristiyano, ngam alisto tayo pala nga may paluyupoy, at aapay, na rabaw di pa nakaamu tayo iti sa uti Apo. So the bottom line there is discernment. We must have the proper education with the Word of God, tapno alisto tayo nga maamuan, di usto, kanday jay saan nga mabalin amang disip kanya tayo. Thank you once again, Pastor Proby, for that very wonderful reviving, not only reminding, but reviving, giving us again life, keep on going and serving God.
Tumagdar tayo aming kakabsat, mangkanta tayo timay sa kanta. Amen. Thank you, Pastor Ver. Thank you, Pastor Provi. Let us sing the song in the service of the King. Amen. Let's start from the first verse now. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Second verse. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunshine and the shadow I can see. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. To His guiding hand forever I will cling. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of. Let us sing the last verse. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Gladly bring in the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. We ask for Tito Blandino Sidera for our offertory prayer. Yan, nagsayat niya, pinpindas nga message ka saan. Kararak tayo, Apo, anyan nga ragsak iti puso kun biyag mi Apo. Nga nakangeg kadigito nga nagpipintas nga mensahem kada kami manen iti nga rabi. Ket Apo, iti biyag mi usarem kumapay nga agbalin a manakem. Manakem kami Apo, nga mga ramit kadigiti banbanag nga kayat mo Apo nga iparamit kada kami. Babon di pa nang idaulo kada kami Apo. Ti Pastor mi. Agyaman kami unay o Diyos. Iti manen agundaway Apo. May itit ken ka. Iti pagyaman mi ken ka. Ket sapel ako mapot a bendisyonam. Ken bendisyonam pay amin Apo nga mangted. Agyaman kami unay ken ka o Diyos. Itinagan niya Apo Jesus dawatan mi amin gitoy. Amen. All God's people say, I hope that hantay palabsan dito yung kakabsat nga pamalagip
iti sao ti Apo baban iti adipen na. Antay latta nga maturog kumalatay tatan nga rabi kakabsat. Amen? Alright, so again, may we continue to intercede in our prayers. Iti senior pastor tayo kakabsat as he will preach on Friday. Iti final day, iti Antioch Conference kakabsat. He will be preaching on the main challenge in the morning. Kararag tayo kakabsat nga hanlang nga DJ, i-bless mo Apo ti pastor mi ti panag-preach na no. Kararag tayo kakabsat nga ikan ti Apo iti boses, favor, kan di long-lasting impact. Di preaching kakabsat nga idalan iti Apo kang pana. And our SMEC, Leadership Congress, iti kadaratan kan ijay inak into no 25 and 26. Alright? So let us pray kadigitoy kakabsat, kan kitan tayo no kasano tayo nga makatulong, kan makapag-partisipar. Amen? Tumagdar tayo kakabsat as we close in prayer. Kararag tayo, o Diyos, Apo mi nga nasantuan kan na langitan. Anyan Apo nga ingel, kan bilag Apo daytoy sa Babaen Apo iti mensahe nga impadalan mo iti adipen mo. Nga Apo Diyos, uray no kasanot kinaingal na detoy Apo. No da kami kat agbalin latta nga natangken iti puso mi Apo Diyos. Kat agtaltataltag latta Apo digito nga sa Isu nga dawatag kadi ti daytoy nga rabii. So kimatam dagiti panunot ken puso mi Apo. Sika ti Dios mi Apo nga nasirib nga makaammo Apo Dios tinaguneg ti panunot ken puso mi. Ket no addaman ti makitam nga panangresistar iti puso mi daytoy nga mensahe nga nangagan mi itatta. No addaman Apo Dios iti makitam nga panagtanabutob. Addaman ti makitam nga panagrebelde iti puso mi kadagiti nangagan mi Apo Dios nga adal itatta nga rabi. Tuprakem kadi Apo dayta nga puso. Burakem dayta nga puso Apo Dios. Ket sukatam tinapalungdo ken napakumbaba nga puso. Tapno dagitoy Apo nga banag ngayon kami nangigan naadal ken nasursuro o Dios. Ket makina Apo Dios iti bungaen na iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Dawaten mi Apo Espiritu Santo ti panangisurum Apo kada kami, panangiturong mo kada kami. Panangidalan mo kada kami, kadagitoy Apo Diyos nga banag, kadagitoy nga kababalin, kan kadagitoy Apo Diyos nga attitude, panagpanpanunot. Tapnon iti kasta, umuna ti personally, mabenepisyaran kami, mabenepisyaran ti pamilyami, dagiti trabaho mi Apo, ti panagbasa Apo Diyos, kan kang runaan na iti trabaho. Alawan sikat pangitaklinan mi Apo, dagitoy Apo nga nangagan mi kan naadal mi, klamaran mi Apo ti kinunam kadagiti sa ngahan nga agsubli kuma dagiti sa keng kangaungaong Apo ket makita kad kuma o Dios ti bungaen na kadagiti bibiyag mi. Iragpin mi nga ikararag uray pay ni Ma'am Kay ken dagiti ubing iti panagbiyahe da Apo into no bigat papanda Apo iti Manila gaten Apo iti Antioch. I pray for your traveling mercies. Ken kastamet Apo iti napintas kadi nga salunat da Apo Dios. Sika Apo iti mangipaay kadakwada, kan kastamet Apo, uray pa iti patriarka mi Apo, tultuloy mo o Diyos, nga papigsaan, tultuloy mo Apo Diyos, nga supusupan, iti pigsakan sa lunat na Apo, uray pa Apo ka ni Ma'am Cora, itad mo kang kwa kaditi preservation mat Apo, tikirid pigsa sa lunat, grace Apo, wisdom Apo, itinaldaw-aldaw Apo Diyos, nga panagbiag na, kan kang runaan na Apo, tinasamit, kan natibker nga langan-langan na panakipagpagnana Apo keng ka. Continue, Father, to preserve our senior pastor. Continue, Father, to use him, dear Lord, mightily and great. So, uray pa'y Apo, kadagiti amin nga dapo itatangarabii, tinaduma-duma nga lugar, sanctuaries, kan atriches, kan uray pa'y kadagiti pagtaengan. I pray that may you please bless them. I pray that may you please enable and equip them kadagiti ministries Apo ngayon kain talek Apo kadakwada. Alawen, aywanan na kami nga rod ti panagawid mi Apo Diyos, sinasinaan na kami nga napnuan iti ayat, karit ken pamendisyon, katapo isublimi ken ka, ti gloria dayaw ken panagyaman, tadagito nga rod ti kararag ken pagyaman ko, may gapoy tinaga ni Apo mi Jesus. Amen and amen. God bless us all. God night. We are all now dismissed. Thank you, Facebook, Zoom, and YouTube for joining us.
Okay.